Ćao ljudi, želim da vam se predstavim zato što mislim da treba da znate sa kim imate posla, odnosno u koga ulažete vreme i novac kada se odlučite za časove ili kurseve. Zovem se Ivana Krgović, imam 42 godine, završila sam studije francuskog jezika i književnosti na fakultetu u Novom Sadu. Studije koje su nekada bile, na kojima su romanski jezici nekada bili objedinjeni, dakle moj drugi jezik je bio španski, treći italijanski, danas su te studije podeljene, tako da možete da se odlučite da li ćete studirati francuski sa španskim ili francuski sa italijanskim, tako da je moja diploma danas izjednačena sa master romanistom, tako mi piše na uverenju. Upisala sam i master studij srpskog jezika za strance, sad pod stare dane, šalim se. Pišem rad i na velikoj sam obuci kod Blaina Reya, koji je začetnik metode o prirodnom usvajanju jezika koja se zove TPRS, Teaching Through Reading and Storytelling. I to je trenutno obuka za ljude koji žele da primene ovo znanje u predavanju i podučavanju, zato što je to jedna teorija koja se zaista nalazi onako na suprotnoj tački od tradicionalnog, pa mogla bih reći i audio komunikativnog metoda. Ja sam se umeđu vremenu zaljubila i u TPR, Asherov i u TPRS, Blaine Rayov, i iako sam otvorila nakon 18 godina, da nisam pomenula da nakon 18 godina predavanja, ove godine moje predavaštvo postaje punoletno, jer sam 2003. počela da radim u privatnoj novosadskoj školi velikoj i imala 15 godina divnog iskustva u lingvi. Umeđu vremenu sam radila i u državnim školama, radila sam u gimnaziji Svetozar Marković, u elitnoj ekonomskoj školi, u mnogim malim školama. Nakon svih tih godina sam otvorila svoju školu sa jednom divnom idejom da ponudim kinestetičko učenje na osnovu i, dakle, Asherovog TPR-a, Total Physical Response-a, i nakon obuka kod Michaela Kozale iz takođe Amerike, koji se bavi kinestetičkim učenjem, međutim, korona nas je sve odvela online, tako da sad najčešće radimo online, iako učionica tu postoji i snabdevena je svim spravama koje pomažu da se uči i radi uz pokret, ali moram da priznam da je 80% mog posla danas online. Bavim se prevodilaštvom, položila sam za sudskog prevodioca i radim kao sudski prevodilac za francuski i španski. Međutim, držim se i književnog prevodilaštva, radim za izdavačke kuće, prevodim knjige, prevodim stripove. Prevela sam 3 knjige Alejandra Jodorowskog, radimo sada 4. Prevodila sam stripove za Macondo, prevodila sam za izdavačku kuću Solaris, radila sam sa raznim književnim časopisima, vodila interlingvističke kampove u inostranstvu. Sve u svemu, bogato mi je iskustvo, u dodiru sam sa jezičkim metodama, dakle, skoro 20 godina i fascinira me kako se učenje jezika zapravo kreće i dalje ka bolje, mogu reći, i mislim da je trenutno ovaj period nikad lepši i lakši za učenje jezika i da je korona sa svojim prebacivanjem života online zapravo doprinela tome da se stvore neke fantastične platforme, aplikacije i fenomenalne dimenzije za rad. Pozivam vas da se družimo. Uživajte i uživajte u materijalu i ako lajkujete, ako komentarišete, vi nas inspirišete da stvaramo još više za vas, a verujem da svaki dan, kroz koji minut, kada bacite oko, čujete nešto, to se sve negde pakuje. Brže ćete naučiti. Ćao, uživajte.